Patri, Patri, ibu-ibu, sila dua barang sana bolong-bolong, meriki pasuang bu. Beli tukang Patri, meriki beli. Aduh, tulungin ya jebos tiang beli. Niki napi barang tiangi, sebelum mekelo sajan bolong. Jen beli ngidang, indah yang Patri jebosnya beli. Ye nyoman, barang nyomannya Patri beli man. Beh, jenuh doken ngeras untuk beli nih. Barang apa manen beli? Nih dendang tiangi bolong, Patri jebos beli. Beli mula dadi tukang Patri, seluwire prabot dandang bosor, ember panci kobokane bolong, sampun nangje nyoman sumbang saya, sampun nangje nyoman sumbang saya. Nyoman, ada nyoman ngomong keto, beli dua matri bolong-bolong. Yening keto, kianya masuan, salurere, prabot ane bolong, apang saja telah terkengunyi. Yen jebobok, panggondong apet panggol, yen jebobok, panggondong apet panggol. Ken beli, ngidang matri dendang tiangi. Kene nyoman, balen beli malu jet dandang nyoman, gede apa cenik bolong nih. Men, ken beli. Badah, berak jet dandang nyoman, ganti nagih nih man. Yen tiang nanti, mohon maya beli. Sing man, wah 5 kali rupiah. Nggih, lamun gitu, je ganti sampun beli. Beli mula dadi tukang Patri, seluwire prabot dandang bosor, ember panci kobokane bolong, sampun nangje nyoman sumbang saya, sampun nangje nyoman sumbang saya. Yen sing saja kamu nying beline, tiang sing sanggup maya perongkosan. Nyoman, ada nyoman ngomong keto, beli dua matri bolong-bolong. Yening keto, tianya masuan, salurire, prabot ane bolong, apang saja telah terkengunyi. Nyen jebobok, panggondong apet panggol, nyen jebobok, panggondong apet panggol. Kene benasib jadi tukang Patri, man megarus mangan 5 kali rupiah, yang kesanyo sing mana tuh nasib sajan. Patri bu.